mwakeye mwese. Yesu ashimwe. Vuga cyane Yesu ashimwe. Imana ibyumve ko tuyishimiye. Yesu ashimwe. Imana ishimwe cyane. Ibi byarakoze ku mutima w'umuntu no ku mutima w'Imana. Imana ikikora igitangaza ku mugore w'umuswahilikazi. Yaramaze amezi 20 atabyara, inda yaranse kumuvamwo, aca arabyara. Izina ryande ya Yesu. None Imana ishimwe ko turi hano. Yesu ashimwe ko twagira umuntu kubana namwe. Turashimiye abakozi, ababyeyi bacu. Imana ibahezagire. Ko mwumvire ko twese tukabana. Natsinze abitubako. Yesu ashimwe. None rero dusome n'umwanya mwiza nyene wo gusoma. Sibyo? Igitabo cya mbere cya Samweli. Igice 17. Igice 17. Uyu murongo wa 45. N'urupapuro amajana 331. Byadufashanya. Igitabo cya mbere cya Samweli 17 kuri 45. Ubwo muko murahegereza n'ijambo umwana w'umusore yitwa Dawidi yavuze. Hari icyo Imana yokora ibintu bikagira gute, bigahinduka kandi bikagira gute, bikagenda neza. Hari icyo Imana yakoze uyu mwanya aha hantu. Dusome. Dawidi yishura uwo Mufilisitiya ati, uje kundwanya ufise inkota n'icumu n'agakobero, ariko jewe nje kukurwanya n'izina ry'Uhoraho nyene ingabo, Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye. Uyu munsi Uhoraho arakugabuye mu maboko yanje, ngira kandi imibyimba y'ingabo z'Abisirayeli z'Abafilisitiya ngira ndayigaburira ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishamba, kugira ngo isi yose imenye ko muri Isirayeli hari Imana. Yesu ashimwe. Isi yose imenye ko muri Isirayeli hari Imana. Reka tuvuga dutya, isi yose imenye ko hano Ikarera hari. Yesu ashimwe. N'umwana muto yitwa Dawidi, yari akiri muto cyane, ntiyari bwemerewe kuja ku rugamba. Agenda agemuriye bakuru wiwe, ashitseyo bati bari ku rugamba. Agize ngo araja kurunguruka, yumva Goliyati ariko yagize yamamura n'amanyama menshi n'akagaye kenshi n'agacokoro kenshi. Abisirayeli bose inyama zo murazibahiramwo, bose bahinda agashitsi, bose baja inyuma, barabura ico bakora. Abikora iminsi 40 bacokora, agacokora Abisirayeli akabacokorana n'Imana yabo, akavuma Abisirayeli akabavumana n'Imana yabo. Dawidi abyumvise biranka ko yihangana, aravuga ati ntibishoboka ku izina ry'Uhoraho Imana ricokorwa bene aka kagene. Afata imigabo aravuga ikiri muri we, avuga ikiri muri we, avuga ikiri muri we. Hanyuma rero avuga ikiri muri we, aravuga ati ngiye kurwana n'uwo mugabo, ugiye kurwana n'uwo mugabo, tugiye kurwana n'uwo mugabo. Hanyuma rero amaze kugera mvuze mu cyamake kuko ari ijambo numva, abwira Goliyati, uje kurwanya witwaje umuhizi, witwaje
gitsindwe kubera kubibura haguruka uhamagara Imana yadashimye hari ibyaha byananiranye biguteye uhagarara ariko mu izina rya Yesu tugomba kubinesha mu izina rya Yesu izira ko bitwitaba hejuru kandi ubuzima uyu munsi bimenyekane bikara ubuzima bikara ubuzima bakara yabara ubuzima batoga ubuzima bakoze inama ubuzima kuko turabigize warabiho urugenda bakubwiye ngo kizire kwimana n'icoko kandi natwe turiho Yesu ashimwe icoko twabigiraga turiho Imana irahebanye muhaguruke mu izina rya Yesu mungane dukwitegera ngo rihacu turucitos tugwikorere mu izina ryawe rya Yesu Mana urakoze Mana urakoze Dawudi yari umuntu nkawe yari umuntu nkawe ariko yarakoze coko wo ku Isirayeli urakoze Mana ibizire kubesagire uzgereza mu izina rya Yesu amen haleluya yongeye Samusoni ngo bamugaraye kugara n'ibijyamo bikomeye mu gisagara binasohoke akamugera bayizana n'ibikorwa ntayo n'ibindi bibazo abiruka bitu nawe n'ibindi harabaye murarega nyazera biyobewe hari abantu bamutwaye wasanga Samusoni wenyine haleluya hari icyo urandura mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu uno munsi bimenyekane kwikarera amen haleluya ko Imana yatugendeye Yesu nahabwa icyubahiro warigira izina rya Yesu ashimwe Yesu ahabwa icyubahiro kubera igitunganye ubuzima kubera kubisanzwe mu mategeko Dawidi yaragaye kuza mu isonga oya iyo myaka nayo yaragaze ariko mu isonga c'Imana bigira indi myaka ikibihugu hari imyaka bavuga bafatirako mugabo mu gisirikare c'Imana bigira indi myaka isaba kwizera haleluya Yesu nashimwe Yesu nahabwa